Nadurawk, Jakobs tas-sema, frott l-imħabba li zjed bnejn, għalik l-anġli dlong titnijiet, inti l-ena tal-bnedmejn. Nadurawk, Jakobs tas-sema, frott l-imħabba li zjed bnejn. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Kemm nixtieq li ninvistakom Ġesu sagramentat f'kull altar fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm nixtieq li l-lub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant lub lilek kont nagħti. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Imma għaliex għal-waħda tajtni kollha lilek innatija bħala vittma ta' imħabba tant għalihom kemm għalija. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu qatla tensieni f'idu tama kattal fija u bin-nar tal-imħabba mlieni. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħek, xered dejjem il-barka tiegħek, mod li tibqa' dejjem miegħek. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fema tal-Papa u tal-isfijiet tagħna, missierna li jinti bismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ibda fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, kimberk inti fost il-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Alla tagħna, isma' tal-talb tagħna, eħlesjenna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima Uri inti jomna, għalik isma' tal-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu għafrina d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna rbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġel Gabriel ħabbar Sidna Marija li kellha ssir Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi żalnatek kull li trid kif is-sema hekk da fl-art. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nissjemanik Marija bil-grazzja u mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Nisliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulejmija kimbir kinti fost n-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Dik sama li hom Alla jitlob għalik mit-tewwin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missir, l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma u l-inti jomna għalik ismat tal-tana dak li twilet għalina ritikum li jedam bħalna. Oġġesu tija jafrina d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern. Kull ġenna l-rbeħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżon tal-ħniena tija. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misterju tal-fer. Meta Sidna Marija marret iżżur qariba taħħa Santa Elizabetta, missierna. Missierna li inti fis-mewliet li tħannes ismek tiġi satnar. Ikun li trid kif fis-sema jgħidha. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum għafrina d-nubietna palma nafr minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit tiġrejb iżda l-Islam id-dejni għamna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Marija, ringrazzja mill-mija kulejja. Imbel kinti fost in-nisa, imbiera mill-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Alla itlab għalina meten bejn nisa u fis-sijat tal-mewt tagħna. Gloria. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma ura l-inti jomna għalik ismat tal-tana dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u l-ġenna rbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misterju tal-fer meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi żarnat kull ritien kif is-sama hekk fl-art. Nisliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nisliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nisliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nisliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nisliem għalik Marija bil-grazzi mimli għal-mulejmija kimbir kinti fost nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Istriamanik Maria, بالجرات انت مملية الملايمية كمبير كنت فوست النساء مبيرك الفروت الجوف تياق جسون Istriamanik Maria, بالجرات انت مملية الملايمية كمبير كنت فوست النساء مبيرك الفروت الجوف تياق جسون Istriamanik Maria, بالجرات انت مملية الملايمية كمبير كنت فوست النساء مبيرك الفروت الجوف تياق جسون Istriamanik Maria, بالجرات انت مملية الملايمية كمبير كنت فوست النساء مبيرك الفروت الجوف تياق جسون Istriamanik Maria, بالجرات انت مملية الملايمية كمبير كنت فوست النساء مبيرك الفروت الجوف تياق جسون Gloria للمسيح للابن وللسبيرتو سانتو Maria Santissima وللانت يومنا عليك اسم التلتانا ذاك التويلة علينا لتقوم لي دمقانا وجسوا آخرنا دبيتنا حرسنا من نار تنفير والجنة لربح كل الأكثر ذاك اللي عندهم زون تهنيناتية نكونسيدراو نكونتبلا في الرب المستيرو تنفير مثل سيدنا ماريا وجوزيبي برزنتاو الجسو في التمبيو بسيرنا خبزنا كل يوم متينا اللوم افرنا ذنوبنا بالمنافر المنوهات علينا لا دعانيش في تجري بس دالسنا مدين يم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم قديسة ماريا أم الله اطلب علينا مثل بين السوف السيئات الموت نم جلوريا كيف كمل بدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن ماريا سانتسما أولى الانتيوم عليك اسم التلتان تقويت علينا لتقوم نيدام بان وجسوا آفرنا نبيتنا هرسنا من نار تنفير والجنة ربح كل الأكثر داوك اليوم زون تهنينتي نكونسيدراو نكونتبلا في الهمس بالخير وتلفير مثل سيدنا ماريا وجوزيبي تلفوا الجسو وورت للتيم صابوخ في التمبيو في نفس العليمة ويسمعهم ويعلمهم مسيرنا اللي انت في السماوية يتقدس اسمك تجي صالنا يقول لترتين في السماء اجدا فلات
تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو تسليم عليك مريا بالجراتس مملية المنعمية كبيرك انت فوق النساء ومبيرك الفروت تالجوف تياك جسو Gloria للمسير للبن وللسبيرتو سانتو Maria Santissima Ure l'intijomna, għalik isma tal-kana, taktwira talina li tikum bil-bniedam bħalna, u Ġesu għafrina nubietna, ħarisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-aktar dawg li aktar dom nijatija. Salve Regina, Sija Malik Sultana, tal-ħnina. Direk tal-ġuftijek, għanina, pija, u ħelwa, u Verġni Marija, itlop għalina għaddisa u għammalla. Skont il-fema tal-Papa, sirna li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi żalnatek kull kritien kif is-sama ekda fl-art. Nisjema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Gloria lil-Missir, lil-Leben u l-Spiritu Santu. Niftakru f'ħodna l-rbeħ tal-purgatorju, sirna li inti fis-smewit jitqaddis ismek tiġi żalnatek kull ritien kif is-sama ekda fl-art. Slemanik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kimbirk inti fost nisa mbirek il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Gloria lil-Missir, lil-Leben u l-Spiritu Santu. Għatijom u mulijaj il-mistriħ ta' dejn, jistriħu ma fil-paċi, mulijaj ħnina, Kristu ħnina, mulijaj ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattar tana, Missir Etern Alla, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Santu Alla, Rita mqazza Alla wieħed, mqazza Marija, mqazza Alla, mqazza l-Verġni tal-Verġni, ta' Kristu, mill-Knisja, tal-ħnina, tal-Grazzja tal-Alla, mit-tama, li żjed safja, li żjed nadifa,
وأم فيرجني اطلب ماري وأم بلتبا اطلب ماري وأم لتسهق المحبة اطلب ماري وأم تلاجب اطلب ماري وأم تلبر الطيب اطلب ماري وأم تمين هلقنا اطلب ماري وأم تمين سلبانا اطلب ماري فيرجني كله قائد اطلب ماري فيرجني اللي تسهق كل قيمة اطلب ماري فيرجني اللي تسهق كل فهرية اطلب ماري فيرجني كلك ستا اطلب ماري فيرجني كلك هنينة اطلب ماري فيرجني دايم مربوطة ملا اطلب ماري مرة الدوسية اطلب ماري رونت الإرف اطلب ماري بيدو الفرتانو اطلب ماري أمارة الإسبيرتو سانتو اطلب ماري أمارة كل جراتيا اطلب ماري أمارة كل تيبا اطلب ماري وردة مستيكا اطلب ماري تورة دافيد اطلب ماري تورة لابوريو اطلب ماري دارة الديب اطلب ماري أركض الربطة الجديدة اطلب ماري بيبتا السما اطلب ماري كوبة فلودو اطلب ماري ساحة المردة اطلب ماري كينت المتنبين اطلب ماري فرج الميجرانتي اطلب ماري فرج المنكتين اطلب ماري عينونة الإنسارة اطلب ماري سلطانة الأنجلي اطلب ماري سلطانة البطريركي اطلب ماري سلطانة البروفيت اطلب ماري سلطانة الأبوستلي اطلب ماري سلطانة المري اطلب ماري سلطانة الكونفسوري اطلب ماري سلطانة الفيرجن اطلب ماري سلطانة القديسين كلها اطلب ماري سلطانة منسلة من نايلة والتبا اطلب ماري سلطانة متلة في السماء اطلب ماري سلطانة الروزاريو مقدس اطلب ماري سلطانة الفاميليا اطلب ماري هاروف تالا لتناهي النبيت الدنيا أصلنا نطلبوك مولاي هاروف تالا لتناهي النبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي هاروف تالا لتناهي النبيت الدنيا هن عليك يطلب علينا قديسة وأم الله باش يكون يستحق لنا داك الوقت نفسه نيتولب ومليين في يوجبك السيهلنا بدن البوست قديس لمنه سمايت اللهم تا أمك ماريا للكارمن جريما للفرانجيسك بورتيلي وبالانترشسيون الفيرجن ماريا متلا السما من ذاك الزمين بآية الشر تاعت كبير تقرأت فوقنا أعطينا قلب صافي وطيبة باش نمشي المكمندمنت تياك نتعلم منحب ليلك فوق كل شرهوتنا بحالنا أنفسنا سكم جرناتا واحدة لجنقا ودوق في الجنة بكريستوس سيدنا لتفا مرية المدنة بجهة التيم الجسم تاعها دام في القبر الشوقة المدنة تبينو للكرم جريمة اسليم عليك ماريا بالجراتس انت مملية الملايمية امبيرك انت فوس النساء امبيرك الفرات تاليوف تياق جسو اسليم عليك ماريا بالجراتس انت مملية الملايمية امبيرك انت فوس النساء امبيرك الفرات تاليوف تياق جسو عيسى مريم الله يطلب علينا مثل بي الصوفيسية الموتانا اسليم عليك ماريا بالجراتس انت مملية الملايمية امبيرك انت فوس النساء امبيرك الفرات تاليوف تياق جسو عيسى مريم الله يطلب علينا مثل بي الصوفيسية الموتانا وماريا اللي دخلت في الدنيا من ارتبة لنا جراتسيا نخرج منا من اختيا dal mistero valcupteina, eia natura, udien riti ġodda, surit qod ma jispiċċaw, bitwemmin ġo għal-plan grossu, dak li sensi lejjaraw, lil-missier inroddu l-jibel, għalbna kolla kull tifjej, lejjom għadbelik ta' qalbna, imħabbitna l-fuq it-tijej, l-ispirtu li ġaj minnom, ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu l-inqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ngħidu flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħek. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek għall-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-demm għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek għall-Bira Alla Marija Santissima. Imbierek għall-imqazza u immakulata konċessjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Għal-benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Mis-sena li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejn tiegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistieħ ta' dejjem, jistieħu dejjem fil-paċi.
iċ-ċelebrant ta' din il-qoddisa huwa Monsignor Duncan Raffalo. Verità inturi għaliex int għalina il-ħajja għaliex int għalina verità inturina triq it-tama u l-umilità. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nilqawkom f'dan il-post għażiż fejn il-Madonna semmet il-leħen tagħha u qaltilna ejja. Hawn aħna ġejna f'riġlejn Ġesu li llum il-ħadd tal-kelma jew il-weekend liturġiku marbut mal-ktib il-kbir tal-kelma l-Bibja, Alla se jkellem il-qalbna. Ħuti u narfu n-nuqqasijiet tagħna biex niġbru moħħna u qalbna u nitħejjew tajjeb għal dar rigal kbir li Alla qed jagħmlilna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natbġir. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek inkattru l-emejjel tajba tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Alla bħalma qabel fl-modi kien mela blaj pl-art ta' Zebulun u l-art ta' Naftali. Hekk issa fl-aħħar isebbaħ it-triq tal-baħar, lem il-Ġordan, il-Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena, u ma ferħu qudiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-friża.
għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ u l-bastum tal-argużin int kissirtom bħal jum f'Midjan. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-kejn tiegħi. Qudiem min għandi nitwerwer? Il-mulej u id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Il-mulej id-dawl nemmen li qed nara tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwa qalbek, it-tama fil-mulej. Tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Nitlobkom ħuti f'isem Siedna Ġesu Kristu biex tkunu taqblu fi kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu mgħuqudin kif imiss, ħsieb wieħed u fehma waħda. Ħuti, in-nies ta' Kloji qaluli fuqkom li fostkom hemm it-tilwim. Irrid ngħid jien li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid jiena ta' Pawlu u jiena ta' Apollo u jiena ta' Kefa u jiena ta' Kristu. Jaqgħu Kristu mifrud? Forsi Pawlu kien li ssallap għalikom jew f'isem Pawlu tammittu? Kristu ma bagħatnix biex nagħmmet iżda biex inxandar l-Evanġelu. Mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Ġesu xandar l-Evanġelu tas-saltna u fejjaq kull xorta ta' mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Meta Ġesu sama li kienu arrestaw lil Ġwanni warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnawm qrib il-baħar fl-inħawi ta' Zabulun u Neftali biex hekk isseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal art ta' Zabulun, art ta' Naftali, it-triq tal-baħar, art li lemm il-Ġordan, Galilija tal-ġnus, il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart u fdell il-mewt idda dawl għalihom. Min dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid indmu u emnu fil-bxara tajba. Huwa idur ma' xatt il-baħar lemaħ żewġ taħwa, xmun jgħidulu Pietru u Ħoħindri, qegħdin jixtħu xbik fil-baħar, kienu sajjieda. Qalilhom ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. Minnu fih
telqu xbiek u l-missierhom u marru warajh. Wara li mexa minn hemm ra żewġ aħwa oħra, Ġagbu ta' Zebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dajsa ma' missierhom. Isewwu xbiek u sejħilhom biex imorru warajh. Minnu fih telqu d-dajsa il-missierhom u marru warajh. Ġesu dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi. Ixandar Vanġelu tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart fost id-djufija tal-poplu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-min tħobbu tkun tixtieq tkun tafu iktar. Tkun tixtieq titgħallem iktar dwaru. Tista' tkun anke suġġett ta' xi ħaġa, għax tkun tħobb il-ħaġa tgħid ħanapprofondixxi iktar. U aħna kif insiru nafuh ftit iktar il-Ġesu? Kif? Insiru nafu lil Ġesu iktar ma nkunu mitħla tal-kelma. Għadna kemm smajna Vanġelu li tfisser bxara tajba. Ftit snin qabel miet il-Papa Franġisku ried li jkollna ħadd iddedikat lill-kelma. Ħafna nies illum id-dar dik il-Bibja li għandhom ipoġġuha f'post prominenti minn ngħaddu normalment u jpoġġula ftit fjuri. Għax il-kelma ta' Alla mhix kelma ta' bniedem. Il-kelma ta' Alla ma tafx kif tolqtok. Il-kelma ta' Alla bħal dal-pulptu kbir. Tinżel ix-xita minn fuq u l-art ma tħallix nixfa. L-art ma tħallix kif kienet qabel, hekk il-kelma ta' Alla. Tinżel u lilek tista' tissibek il-bogħod, tista' ssibek fi triq ta' dnub, tista' ssibek mifxula, tista' ssibek marit, tista' ssibek f'ċirkustanzi differenti, żagħżugħ, tifel, tifla, saċerdot, mara miż-żewġa, armel, u dil-kelma tkellmek. Ħammur għall-aħħar vers. Ġesu dar il-Galilija. Dawk l-aħħar 3 snin, Ġesu ma kienx jieqaf. Kien idur il-Galilija, issa l-Galilija mhux Ġerusalem, il-post tal-pagani. U Ġesu imur hemmhekk u jażel l-ewwel sajjieda biex ikunu apostli. Ġesu ma jmurx ġo-ċentru Ġerusalem, imur f'dan il-post biex jgħidilna isma'. Int li kont minsi, art li ħadd ma jsemmija, int li qtajt qalbek, int li tinsab f'kaos, isem huwa l-profezija. Jerġa' jgħidha San Mattew kif smajnija fl-ewwel qari u jgħid hekk, insejtux qalilkom il-profeta Iżajja. Qegħdin tant mijiet ta' snin qabel. Poplu li kien miexi fid-dlam dawl kbir. U min kienu dawn in-nies? Art ta' Zabulon, art ta' Naftali, art li lem, għax qed jagħmel dil-ġeografija kollha, li lem il-Ġordan, Galilija tal-ġnus, mhux qed jgħid Ġerusalem iċ-ċentru. Intom li ħsibtu li intom minsijin, Alla ma nsikomx. Intom li ħsibtu li intom biss midinbin, Alla qed iżurkom bil-grazzja tiegħu. Intom li ħsibtu li intom mitlufin, Alla jrid ireġġek permezz ta' din il-kelma li ssib il-paċi fil-qalb tiegħek fit-triq ta' Alla. Kemmu sabiħ. Dak li Alla wiegħed iżommu, ara n-nies tad-dinja. Ara d-dinja. Ara kemm konfużjoni. Ara xi ġralna, għax qlibna kollox ta' taħt fuq.
Ara xiġralu l-bniedem għax ħaseb li mess is-sema bideħ u lill-Alla warbu u Alla ma jaqtax qalbu u jerġa' jgħaddi Ġesu u jxandar bxara tajba, Vanġelu, u hawnhekk jagħtina 3 verbi u nispiċċa. Ġesu dar il-Galilja kollha jgħallem. L-ewwel verb jgħallem. It-tieni ixandar Vanġelu. U t-tielet ifejjaq. 3 verbi importanti. Kemm għandna bżonn min jgħallimna. Nenneħdu it-tagħlim minn fuq biċċa mobile, minn fuq dak li jgħidu l-ġurnali, minn fuq it-patch page tan-nies, mnejn qed jieħdu il-formazzjoni żgħażagħ tagħna u lidna. X'inhu dak li jibnina? Ejjew nieħdu l-formazzjoni tal-kelma tal-Alla. Allimni jinħobb. Allimni Ġesu ngħix suret in-nies jgħaddi jgħallem. Kif kienet tkun id-dinja mingħajr it-tagħlim ta' Ġesu? Għar u għar u għar. Imma bit-tagħlim ta' Ġesu nista' nsib il-paċi, nista' nsib l-iskop ta' ħajti, nista' nsib is-serħan fl-Ewkaristija, nista' nsib il-maħfra, nista' nsib ħajja wara l-mewt. Mhux garanzija, mhux tagħlim għażiż. Jgħallem, għandna bżonn. Ġesu għallimna għax għandna wisq taħwid, mexxina l-abjad abjad, iswed iswed, is-sewwa jidlu sewwa u l-ħażin tagħmlux, warbu taħmlux. It-tieni verb, ixandar. Il-messaġġ ta' Kristu ma jibqax magħluq, l-imħabba ma tibqax magħluqa. Eżistijej. Jekk ninalqu, ma jkunx hemm l-arja, ma jkunx hemm in-nifs, jinnifga. Imma Ġesu ried li l-kelma tiegħu tixxandar tasal. U jien u int irridu waslu għall-kelma tal-Alla. Mhux inkun kuntent li nqiegħed sewwa, le. Irrid li uliedi, irrid li marti, irrid li żewġi, ir-raġel tiegħi. Irrid illi dawk ta' madwari, l-iktar dawk in-nies barranin li qed jiġu, biċċet minnhom jemmnu iktar minna u li jagħtuni eżempju, nies oħrajn jiġu hawnhekk u ma jemmnux, nies oħrajn li ma jirfsux l-għadba tal-Knisja. Ejjew inxandrulhom li l-ħajja fiha skop. Ejjew inwasslu li l-imħabba ma tmut qatt. Ejjew aħna stess minn dak li nkunu rċevejna u tallimna ngħaddu. Għax tazza bl-ilma x'intimtela tibda tfur. Hekk l-imħabba tal-Alla għalija u naqsama u l-aħħar ħaġa importanti. Importanti. Aħna qegħdin qrib post. Jien inħobb ngħidlu l-isbaħ roqart li għandna f'dawn il-Gżejjer. Kappella ċkejkla. Kienet qed taqa' kundannata. Imma ma waqqgħuhiex. Kien hemm kwadru għażiż tal-Madonna. U fl-1883 waħda mara li kienet taħdem ir-raba imma li kienet imdorrija ma li tispiċċa x-xogħol tar-raba fl-għodwa ta' Ġunju għaddiet fetħet ir-rixtellu u semet dik il-kelma li qal Ġesu minn tal-ewwel ejja warajja. U minn dak il-kwadru nstemet għal darbtejn, ejja, int li tinsab fid-dlam, ejja taqtax qalbek, ejja jinħlaqtek biex tgħix, ejja ħfirtlek għax ħabbejtek wara li ħlaqtek. Kemm huma sbieħ dawn il-kelmiet tal-Madonna u jgħidilna għadda u beda jfejjaq il-mart u djufija fost il-poplu. Iwa jien inħossa d-djufija. Id-djufija kontra l-qawwa tax-xitan. Id-djufija kontra t-tentazzjoni. Id-djufija biex jinnieħu paċenzja quddiem is-sagrament li rċevejt. Id-djufija meta jitlali malajr. Id-djufija x'ingerger u jien pessimist. Id-djufija.
U l-Madonna qed issejħilna biex da Ġesu jerġa' jfejjaqni. Iva Ġesu, jgħaddi żmien imminti żommni żagħżugħ fl-imħabba tiegħek. Jgħaddi żmien imminti tibqa' tagħtini d-dawl tiegħek. Jgħaddi żmien igerbu snin imminti tibqa' tiġri warajja biex nagħmel dik l-esperjenza tad-dawl li huwa aqlani mid-dlam, aqlani mill-qtih il-qalb, wassalni Madonna, wassalna għand Ġesu. U nħalluha tgħidilna dik il-vuċi ħelwa, ibni, binti, ejja. Amen. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Spiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum imweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'fomm il-profeti, knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Karmni li semet il-Madonna xebba f'qajra tifhem fil-bidja imma ħallitinna kliem prezzjuż dwar l-Ispirtu Santu. Timmaġinaw mara hekk titkellem fuq l-Ispirtu Santu. X'inkienet tmur għand Dun Anton, id-direttur spiritwali, kienet tgħidlu kelmiet fuq l-Ispirtu Santu. Ejju nkunu devoti tal-Ispirtu. Jien ma nafx nitlob. Ejja nitolbu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jgħallimna nitolbu kif imiss. Grazzi li tajtna l-kelma, il-Bibja, il-kelma rivelata, illi fid-dwejja u fil-ferħ, fil-mart u fis-saħħa, fit-tfulija u fix-xjuħija tibqa' tkellem il-qalb tal-bniedem. Nitolbu ismana għal dawk li jippritkaw, il-katekisti partikolarment. Għandna ħafna lajċi li llum iwasslu l-kelma talla. Jien nisma' ċertu żgħażagħ fuq podcasts jippritkaw ħafna aħjar minna. Mhux kollox ħażin fid-dinja. Qed jiġu ġo moħħi u quddiem għajnejja żgħażagħ li qed jużaw il-podcast u jwasslu kelmiet fuq il-Madonna u fuq Kristu jaqqat ma smajt bħalhom. Ejjew nitolbu biex aħna nibqgħu nagħmlu l-ġid, inxandru u nagħlmu, nagħlmu u inxandru, nitolbu. Hawnhekk hawn il-klinik ta' Marija. Minn din il-klinika qed tgħidilna Ġesu ifejjaq il-mart, l-iktar il-mart ta' dnub, il-vizzju taqtax qalbek. Anke qed teraq fid-droga, tista' toħroġ irrajt nies li ħarġu mid-droga. Fiequ u djufija. Il-sini jikmandani Fader. Il-Madonna qed tgħidilna ejja, għajnejja jiġru bija. M'għandi paċenzja ta' ħattu ta' xejn. Dejjem ingerger, pessimista. Ejjew nitolbu l-Madonna tfejjaqna, nitolbu ismana għal dawk li se jinsew li huwa l-ħadd. Dum Mikiel hemmhekk mitfun kien jgħidilna mhux biex nitkażaw bihom, ma nitkazawx, imma nitolbu għalihom. Jista' jkun li taħt is-saqaf ta' dari hemm nies m'għamdin li qed jinsew il-jum tal-ħadd.
ejjew nagħmlu din is-sejħa l-Madonna biex niġu mill-ġdid għall-Ewkaristija, nitolbu ismana għal dawk li qed jiċċelebraw l-anniversarju tat-tieġ 45 sena, għal dak ir-raġel li daħal għal kimoterapija, għal dak is-saċerdot li għandu bżonn ta' operazzjoni ma setax jagħmilha issa, hekk nitolbu għalih. Nitolbu għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Ftit ilu hawnhekk is-santwarju kien mimli b'koppji l-aktar ommijiet li qed iġorru tarbija. U ġew hawnhekk jitolbu qabel il-ħlas. Ħafna jirġgħu jiġu wara l-ħlas. Imma li għaddili minn moħħi kemm nies jiġu hawnhekk, Fader, nixtiequ tarbija. Ir-resq talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Sagrifiċċju tal-Kalva. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla Missier li jista' kollox. Il-qabislim u lej l-offerta tagħna għamel li tkun ta' fejda għad qaddis fis-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu għall-glorja tiegħek bla qies. Inti twiżen lilna bnedmin dajfa, tipprovdilna għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk inti tader, inti tħenna għal min jintilef u mnejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli, mal-qaddisin, infaħruku bil-qalb, intennulek Qaddis, Qaddis. Osanna floli tasma. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħataw minn rajħibati għall-ħobs radd il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu għal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara lik laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidik. Kull darba li jiklu dal-ħobs u nixorbu dal-kal ċinabru mewtijek mulej samatiġi. Għalek aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħaj, intoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna, nieħdu sem il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin, dawk li sejjaħtilhom għal għandhom matul din il-ġimgħa. Ftakar fil-mejtin kollha. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu ta' din jagħmel illi magħhom infaħruk insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu jatawn għalik jekk taqta' qalbek, missierna li inti fis-smawi. Eħlisna mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu tiegħek jissal. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom is-sliem nagħtikom il-paċi tiegħi. Tħares lejn nubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem l-għaqda li jintrid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien, ħaruf Talla itneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla itneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla. U lej Ġesu, għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien, il-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej.
il-qalbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li jien nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti f'mewti jiena nemmen dejjem fik. Nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Ejja. Glorja u l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bedu issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għadda l-ħinijiet tal-Qudies fis-santwarju jkunu 6:15, 8:30, 10, 11:15, imbagħad fil-għaxija fil-5, fis-6 jkun hawn ir-Rużarju u l-barka bl-adorazzjoni, fis-6:30 ikun hawn it-tifsir tal-kelma talla minn wieħed mill-Biblisti tagħna għada fis-6:30. Imbagħad it-tnejn ħanamlu xi ħaġa li għalli qed nistieden lil kulħadd. Propju jien li għadni fil-bidu biex inkunu nistgħu niddraw, nitolbu flimkien u anke norganizzaw dak kollu li jsir fis-santwarju. Nhar it-tnejn fil-5 ninġabru hawnhekk, kulħadd mistieden nerġa' ngħidilkom, ikellimna l-isqof fil-bidu għal 5:10 ngħidu r-Rużarju. Għandna ħafna bżonn it-talba tar-Rużarju biex nagħmlu minn tapinu qawwa spiritwali u inti tista' tagħti semek. Imbagħad fl-aħħar ikellimkom ir-rettur dwar iċ-ċenaklu li qed jifforma ruħu propju għall-ispiritwalità tas-santwarju. Kif dejjem xtaqa Dun Mikiel Attard fil-grupp ta' talb Madonna ta' Pinu. Hekk inħeġġiġkom ħafna mbagħad tfakru ftit għall-attività li se ssir is-sibt li ġej. Se jkun hawn il-preżentazzjoni ta' trabi hawnhekk fl-4 ta' wara nofsinhar. Fl-4 ta' wara nofsinhar. Fl-aħħar tal-Qudiesa ngħidu 3 Ave Marijiet, nitlob għall-intenzjonijiet tagħkom u mbagħad wara min jixtieq minnkom dejjem nidħlu fil-kappella, nirrifsu fuq dik l-art li għażlet il-Madonna.
u nispiċċaw hemmhekk b'talb biex infiqu mid-djufija u l-mart tagħna. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu u Alla li tista' kollox, qawwina fil-grazzja tiegħek, għamel li jkollna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nitfgħu ħarsitna fuq il-kwadru. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejja. Birka inti fost in-nisa, il-birek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulejja. Il-birka inti fost in-nisa, il-birek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qadisa Marija Umman, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija. Ejja nsellmula bil-qalb. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ave Maria flimkien. Ave, Ave